Jurisdiccional ruwaykunata, Tribunal Constitucional utqachinanpaqmi, Pleno ukupi allicharqachimunku Reglamentupa tawachunka tawayuq artículo niskata. Iskay llamkana punchawllapi magistradokuna resolucionkunata firmanankupaq. Iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa chunka iskayniyuq yupaychasqa resolución administrativa kamachiwanmi chaynata kamarachimunku. Ichapas mana ruwasqa kaptinmi secretario relator constanciata actapi churanja. Hina hawanmanmi llaqtapa hayllampi notificación tariqsichinkaku mayqan magistradokunapa firmallan votokunapi kasqanta. Kayna tantiaykunawanmi Tribunal Constitucional wasipi Reglamento Normativo Qirijapa tawachunka tawayuq artículo kaynanpata allichasqa kanja. Magistradokunapaqmi iskay punchaw kanja plazo. Votasqaña hatipaykunata firmanankupaq. Secretaría Relatoría firmanapaq allichasqanpa pajarinninmanta pacha. Chayna mana kaptinqa ñawpaq kaq qillihapi likakusqanman hinam kanja. Kay allichaykunawanmi Tribunal Constitucional maskachkan Constitucional hatipaykuna utqachinapaq. Votasqankupaq hipallanta firmanankupaq. Chaynapi Constitución kamachiskan derechokuna amachasqa kananpaq.